ijambo ryanditse mu gitabo cy'umusiguzi rivuga ngo kujya udashobora kumenya ukunda amagufwa y'umwana aza kuriya mu nda ya nyina, niko udashobora kumenya inzira z'Imana. Kinejeje umutima wanje ni ijambo mwungeri wanyu abahaye ry'ukwezi kwa kabiri, mu by'ukuri niryo jambo Imana yampaye. Urumva? Haleluya. Dusome ijambo ry'Imana mu cyete cya kabiri Paulo yandikiye Abakorinto. Icyete cya kabiri Paulo yandikiye Abakorinto, igice cya 10 umurongo wa 3 n'uwa 4. Icyete cya kabiri Paulo yandikiye Abakorinto. Abafite za Bibiliya zacu mugerageze muzingurure. Ndabahaye kaze mu mwanya mu ijambo ry'Imana. Ndavuga umwanya muto dusenge hama tuze mu bindi bikorwa biri inyuma. Kandi mwumvise ko dufite igitaramo ku mugoroba, zuba tugiye kugira ngo tugaruke kare. Umusomyi mwiza wacu yamaze guhaguruka. Naho turi n'umubiri turwana mu buryo bw'umubiri, kuko ibigwanishwa by'intambara yacu atari ibyo mu buryo bw'umubiri, ariko imbere y'Imana bifise ubushobozi bwo gushingura atari. Amen. Reka nsobe muri version mfite hano ijambo ry'Imana iravuga ikintu gikomeye. Naho turi n'umubiri ntitugwana mu buryo bw'umubiri. Intwaro tugwanisha tizacuzwe n'abantu, ahubwo ni intwaro zikomeye twahawe n'Imana zibasha gusenya ibigo ntamenwa. Amen. Murumvisha aho hantu, zibasha gusenya ibigo ntamenwa. Ibigwanishwa byacu twahawe n'Imana bifite imbaraga zo gusenya ibigo ntamenwa. Ijambo Imana yanganirije bakimbwira ngo zoza kuganiriza namwe, nasenze mbaza Imana ijambo ndo baganiriza. Hari ijambo tumazemo iminsi rivuga ngo kurenga imbibe tukajabuka Yorodani. Semeni amen. Kurenga ahantu imbibe, bene data mureke mbabwire, iyo bashinze akarimbi baba bavuze ngo nta ngorane dushaka. Siko kuri? Siko bisigura? Ariko abantu biriya ruguru kubera gushaka ingorane, hari abaza bagenda nijoro bagashingura bakegezayo. Aba bantu bashaka ingorane abangaba. Hariho turimbi twashingiwe utuma tutajabuka Yorodani. Uyu munsi kino gitondo, semeni amen, munyemerere muzamure amaboko yanyu mbere ko muri hano. Haleluya. Ako karimbi turagasenya kuko twahawe ijambo rivuga ngo irigwanishwa tugwanishwa ntabwo zacuriwe mu Burusiya, oyaye, ntabwo zacuriwe muri Amerika, oyaye, ntabwo zacuriwe oya. Irigwanishwa dufite no gushingura ku karimbi k'umwanzi. Semeni amen. Ngo bifite imbaraga. Haleluya. Turashobora kuvuka tukavukira ku karimbi twashingiwe. Hariho umudamu umwe intayimwe babwira, twari muri Vivante niho nasengeraga. Umumama umwe arahaguruka, munumve neza, iwabo mu muryango wabo Papa Mike nta muntu warenze imyaka 50. Iwabo hari akarimbi kavuga ngo nta muntu urenza imyaka 50. Beho urashaka kubaza uwo mumama. Uwo mumama arahaguruka arabwira pastor araza twaguruka ishengero ryose. Semeni amen. Turavuga ngo man, uyu mumama turahuje umutima n'inama kano karimbi. Haleluya. Uyu agomba kujabuka ejo bundi Imana ingirira neza. Haleluya. Ngenda muri chandelier, sindi kintu nagiye gutora imbarige. Ngise nicaye mbona wa mumama. Wewe uri wa mumama twasengera muri Vivante ngo ni jewe. Ngo nshaka kukubwira ko uyu munsi twicaranye nawe ndakwije imyaka 67. Haleluya. Izituma nizishingura karimbi kashinzwe. Haleluya. Hari uturimbi twashingiwe n'igisekuruza cyacu kubera batari bakijijwe, kubera batari bazi Imana, bakavuga
kuri generasiyo zacu bakavuga ngo abana banje ndabagize gutya. Hariho akarindi kashingiwe, ariko dufite Imana. Iyo ndimeze nk'abishobora nziza cyane. Twashingiwe n'abatangarije mfite inkuru zivuga ngo itariki imwe z'ukwezi kwa kabiri 2025. Haleluya! Turasenya kwambuka Yorodani kuko Yorodani ni umugabane wacu. Amen. Ahantu pasiteri yasomye muri Bibiliya y'Ikinyarwanda arasomye havuze ngo mbahaye itegeko. Apana, Bibiliya y'Ikirundi yagaragaje ko ntiyabivuze neza. Yavuze ngo mbahaye itegeko ryo kwitegura kuko ejo tuzagira gute? Tuzamuka. Haleluya! Kandi timurebe uruzi ngo kandi igihe bambutse Yorodani mwumve makuru ngo rwari rwuzuye cyari igihe cy'imvura yababwira amakuru nti haleluya, hariho akarindi ka Yorodani kagomba gukama tukambuka. Samani amen. Hariho akarindi ka Yorodani kagomba gukama sinigere gakama, ariko dufite ijambo ry'ahantu rirusha yandi yose gukomera. Samani amen. Ijambo ryavuze gute? Ngo dufite ijambo risenya ibigo tamenwa. Mureka babwire bavandimwe, muraza abantu bashaka kudushingira karindwi, ariko kubera kutamenya tukama twemera ngo baravuze ngo abiwacu ngo naha bande bavuze kwagukirwa n'umugabane wawe. Somera muri yo mama, somera muri yo igice cya 5 umurongo kangahe? Soma namuhaye ategure ningoga unyarutse mayerekeza araje. Ngiye uyu yumvishe ko bampaye amavuta mashya no kwerekwa ko araje. Avuga gutema niyo kuri bihambaye. Bibiliya y'Ikinyarwanda izivuga biri ijambo ry'Imana ngo birenze ubwenge bwacu. Papa Mike, Imana yacu zikora ibirenze ubwenge bwacu. Haleluya! Niba idashobora kwinjira mu bwenge, Imana yacu irabishoboye. Barashobora kukubwira kwa muganga ngo haleluya, ibyawe byarananiranye, ariko kwa muganga barashobora kukubwira ibindi. Ariko Yobu yaravuze ngo niyo ishobora gukora ibirenze ubwenge bwacu. Kwa muganga barashobora ibyo bize kandi bakavuga byo, ariko dufite Imana ishobora gukora ibirenze. Ndamukiriza ukwegereye ngo dufite Imana ikora ibirenze ubwenge bwacu. Dufite Imana mama. Haleluya! Mama barambwiye ngo muganga barabimubariye, ariko birangire dufite Imana mama ikora ibirenze ubwenge bwacu. Haleluya! Dufite Imana ikora ibirenze. Hari umudamu umwe washinze intahe muri no minsi yakoze ku mutima. Mwaramukurikiranye umunyarwandakazi. Umudamu ngo bari barabwiye yuko ibyibo byarangiye imyaka 10 n'amezi 7 nta mwana. Mwaje kwa muganga. Uwo muganga mama Mike ngo aramubwira ngo mbere yuko nkuvura hari ikibazo yari afite kidahwanye n'ibyo kubyara. Aramubwira ngo sinshobora gukora kino gipimo, ntazi neza ko wasamye kufite inda. Aramubwira muganga imaze imyaka 10 n'amezi 7. Izo sizo naje sinkeneye ubundi mubabaro uno munsi. Aramubwira ngo sinshobora kugupima ntazi kufise inda. Sebeni amen. Dufite Imana izikora ibirenze ubwenge bwacu. Mwanyumvishije uyu mumama ngo muganga aramukonsulta, wa mugore aremera, aravuga ngo reka nipimishe. Bazanye resulta mu mwanya muto asanga bafite inda. Ufite inda, muganga arabaza araraba, barasubiramo. Madame, icyo waje kwivuza sinshobora kwikuvura kubera nsanze warasamye. Bonjewe muga usoma neza usanga ari undi mugore wari waje, nta wundi mugore wingaho, nta wundi mugore waje kwipimisha imbanyi, ni wowe wenyine. None izina ni jewe. Uyu mugore abwira muganga dufite Imana izigira gute izikora ibirenge mu bwenge bwawe.
hari ikibazo wowe ufite mwavandimwe, nakuzanye inkuru nziza. Dufite Imana zikora ibirenge. Haleluya! Wa mugore muganga aramubwira ngo ni wowe mama, aramubwira yasabye muganga ikintu cyiza, aramubwira muga wosohoka muri kabine yawe karira basi karira, warasohoka. Urabona abashinekologi bafise udutanda abantu baryamaho, aragenda araryama. Hari igihe umwana baza bamukubita karira ajya amarira akamusinziriza, ngo ya marira yarize arahora amusinziriza, wa mugore arasinzira. Haleluya! Muganga araza, yewe nyabuna hano bagiye gukora konsilita abandi sugutahe, ngo yavuye aho akaza atinya gufata moto, ngo none ngo ndayovayo akaza. Ufite Imana itabara, ufite Imana haleluya! Tugiye gusenya karimbi Satani yagushimye. Izo bavuze, izo batuye n'abantu barabibonye barabivuga, ariko dufite Imana izikora ibirenge ubwenge bwacu. Dufite Imana izikora ibirenge. Ya. Haleluya! Uyu munsi ndabasengesha, tugiye gusenga hano. Semeni amen. Tugomba gushingura ibicaniro by'abazimu, amajambo bari bakuvuzeho, izo batuye ku buzima bwacu. Tugomba kwambuka Yorodani hakurya n'uwo mugabane wacu. Semeni amen. Paulo yavuze ngo naho turi mu mubiri ntabwo turwanisha inkoho, turwanisha ijambo ry'Imana n'aya mavi yacu. Semeni amen. Ari umurongo wanditse muri Yobu, uwo murongo kabiri usomere Nyarusa kangahe? 9:5 havuga ngo 9:5 Yobu. Imisozi ntiyimenye izayimura imisozi. Semeni amen. Hari umusozi umaze imyaka miremire, hari umusozi w'indwara, hari umusozi. Oh haleluya! Semeni amen. Izayimura umusozi, uwo musozi ntumenye ko wimutse. Ariko Imana ifite imbaraga pasiteri, Imana ifite imbaraga. Imana izayimura umusozi ntumenye amakuru ko wimutse. Ndagusengera ngo Imana uyu munsi yimura umusozi uri imbere yawe mu izina rya Yesu. Imana yimura umusozi uri imbere yawe, Imana yimura umusozi igihe kirekire. Semeni amen. Kuva kera nakumenye, kuva kera nari umusore none ndashaje, sinigeze mbona wakwiriye akorwe none. Haleluya! Dufite Imana izayimura. Fata urukwegere mu kiganza, tumenye ko yimutse. Musengere wakura ijambo kuri we. Imana yimura umusozi uri imbere yiwe. Musengere wewe, sengera umusozi urwegereye. Fata mu izina rya Yesu. Hari imisozi tumaze. Haleluya! Turageze ku bushobozi bw'ijambo ryawe. Twavuga ngo imisozi niyimuke mu izina rya Yesu. Imisozi y'indwara, imisozi yo kuranirwa, imisozi yo kudasenga, imisozi y'ubupfubyi, imisozi yo kwanga, imisozi yo kutazara, imisozi y'aserabondera gloriyo, imisozi yo kubura akazi, imisozi yo kuranirwa. Turafite Imana, turafite Imana we, turafite Lera kofi ya bondera, turafite Imana. Nasenze mu izina rya Kristo Yesu, imisozi imbere y'abana bawe. Yobu yavuze ngo ijuru timenya amakuru. Nasenze imisozi y'indwara, imisozi y'ubukene, imisozi y'ubugumba, imisozi yo kuburanirwa, imisozi erabondera gloria karakofi. Twamaze mu bushobozi bw'ijambo ryawe ma izayimura imisozi ntibimenye n'ababo zerakosi yabo ya Mungu wetu wa ajabu. Urakoze na mumbabarire muhaguruke mwese. Mumbabarire muhaguruke. Ngiye gutangaza rero 5 z'ubuntu bw'Imana. Semeni amen. Nahora ndaja kuzumva amashimwe y'abandi, arebera mu madirishya. Yesu aro
akura izanje imirimo yaje anyabage anyura usese kandi nziza masesera kaburiza siyada kaburiza glory 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 to Jesus. Ya. Namukuzi kwagera bibani kuremera zaburi yawe. Bani kuremera zaburi yawe. Ya. Turabura bose nayo hariho akazitatu zitanu. Dushima Imana. Izaye muri misozi ndeo tirime. Kandi ikayumvikana uburakari bwayo. Wa musozi wewe imbere yewe. Ewe wa musozi muremure we. Imbere yaze. Ya. Wamusozi yewe wamusozi we. Ya. Hallelujah. Kandi ndagusabye semeni amen. Izayi muri misozi ibintu. Haleluya. Ikora ibirenze ubwenge bwacu. Ibirenze by'abaganga bakubwiye. Izirenga abagukikushije bavuga kuri wowe. Imana yacu izayimura. Yabutangiye. Ari nyuma mwitago. Semeni amen. Uyu kuno kwezi kwa kabiri tugomba kwambuka Yorodani. Semeni amen. Tugomba kwambuka Yorodani. Tumaze imyaka hakurya ya Yorodani. Tumaze imyaka twizunguruka hakurya ya Yorodani. Tugomba gusenya karindwi kose tukambuka Yorodani. Semeni amen. Tugomba gusenya. Turavuga karuru niba ushoboye kwiruka uyu muhungu ndamusengera Imana mu mwezi kidari. Ese wamungu imakamba kweli iri makamba tugiye gukubita akaruru kanyu tuzoke Yorodani. Semeni amen. Semeni amen. Tugomba gusenya ibigo ntamenwa kubakiwe. Hari ngiye bakubakira deo bakaba ngo tuzogera hano ukavyemera. Iki gitondo tugomba kurenga imbibe. Haleluya. Ya nyuma dukoma karuru mwicare mbananye gatoya ndwara dusenga. Wamana watagwa ituma Roma. Tabuha ituma Roma. Tabuha ituma Roma. Imali zikati. Ibirenge bana. Usukali ibirenge bana. Mugamano we. Era yabo. Mana yacu yabishuba.
cyane twayambuye umunsi. Murakoze cyane murashaka kuzagira n'abakiga. Somera muri Yesaya mama. Muri Yesaya 54 umurongo wa 2 no 3 gusa. Gusa nihute. Haleluya. Mungu wetu wa ajabu. Mungu wetu wa ajabu. Mungu wetu wa ajabu. Imana zikura uchafu. Imana zikura hasi. Basi bagutima nikagutora. Dufite Imana itazibwirwa amabwire. Dufite Imana batazabongorera ngo babigire ngo kiza yumva amabwire yacu. Kiza yumva amabwire. Izikora ibirenge ubwenge bwacu. Semeni amen. Izayimura imisozi ndibimenye. Daniel yaravuze ngo niyo izikuranye imyanya n'ibihe. Nizikuranye imyanya n'ibihe. Nta muntu. Ariko ye Imana yarakoze ko naje kuvuga ubutumwa kure. Naho ndari nyine muri program. Muga gahunda y'Imana yari jewe. Ariko ubwire twambuke Yoruda. Semeni amen. Asenyi ibihombe twambuke Yoruda. Somera mama 54 umurongo wa 2 mwumvige ndavuga. Tazamye ikibanza cyahuba. Wagura amahema yahuba. Aha. Tubira gute? Tugarukize hafi. Mungure imigozi yaryo. Ushimangire imambo zaryo. Amen. Agura amahema yahuba. Mureke twagure twambuke hakurya. Semeni amen. Tuvaye tumaze imyaka twizungurukaho. Ukwezi kwa kabiri. Semeni amen. Ye ndahanuye rino jambo muri gezo zeza. Imana imuhu, Imana ibaguye. Imana ikwagure muri rugo rwawe. Imana yagura akazi kawe. Tufite Imana yawe. Haleluya. Mureke mbabwira abantu babiri bari bashingiwe karimbi bakanze. Yabesi yari yashingiwe karimbi. Ayo se makuru tumwazi. Yabesi yari yashingiwe karimbi. Arahaguruka. Aravuga ngo ndavyanze. Ararekrama. Aravuga ngo jewe. Oya. Reka ngende ku Mana. Arabwira Imana ngo Mana we icomboka kumugisha. Semeni amen. Ukanyagura imbere zaje. Ukuboko kwawe kugenda kundamira. Ukanyiza ibyago singowe. Ngo Imana ya Israheli. Igira gute? Yumva gusenga ko muri cyo yasabye. Amaze ngo Imana yimura kakarimbi. Iyo gasenga amaze ya Besara kukikwa. Birashoboka naje. Semeni amen. Abantu bakabiri. Abakobwa ba Serofeyadi. Igitabo cyo guharura. Abakobwa ba Serofeyadi. Guharura 27. Abakobwa muri Israheli. Abakobwa bari abantu. Abakobwa ntibabaharura. Abakobwa niyo bagiye kuvuga ngo abantu bahari. Abakobwa ntibarimo. Ari namwe. Mushimire Yesu namwe. Wewe ntumeze kamando kandi komeza ukomeze Abavandimwe, mureke mubwire abakobwa ba Serofeyadi. Abakobwa ba Serofeyadi bavutse abakobwa batanu, siko base batagira musaza wabo. Ko murumva neza isarafu. Bamaze kugera ahandi pasiteri yavuze ikanani. Bamaze kujabuka. Biba babugabane wabo. Kubera iki nta muhungu bavukana. Bamaze abakobwa batanu ngo bahuza umutima n'inama. Baravuga ko karimbi twashingiwe. Iyo Mana yadukuyiriye muze cyo kuyibaza. Semeni amen. Tibyari byemewe ko abakobwa begera kwisanduka isezera kunani kwihebe. Tibyari byemewe. Abakobwa bari bagira umuryango wabo, abanyamahanga wabo, abagabo wabo.
barya abakobwa batumbera mu muryango w'abagabo. Ko murabyumva neza? Abagore bari bagira umuryango wabo, abagabo wabo, abanyamahanga wabo. Barya abakobwa baravuga ngo ya duratumbera uriya muryango w'abagabo. Barawuvogera niho Mose azagiye na Eliyazari. Ngo baraza bose ngo gira ubwoba. Aba bakobwa ati bafira hano. Hoya ati dupfa. Niki kibazanye? Genda tubari ziriya mana. Data yarapfuye. Yafuye mu byaha byiwe. Ntabwo yari muri abandi bo muri kwa kana kwandi. Sinzi ubundi mugabo wari wapfuye isi yari yamise. Kora ntabwo yari muri bare bene Kora. Data yishwe nibarishwe na malaria tubaze. None turagera Kanani tubuye kuja twebwe. Ngo mwashinza karimbi k'abakobwa. Mose aravuga ngo abana bakobwa muhagarare hano nje kubaza iyo mana. Nta kibazo akarimbi kanyu kashinzwe kera nanjye taravuka mugumaho. Karimbi nakakera. Ndoje no kwiyadukiza gutya nabakoye. Nikaje kubaza Imana. Semeni amen. Abwira Imana ngo Mana abakobwa ba Selofehadi bagaze hano hanze. Bahagaza banze kugenda. Nta mugabane bafite muri Kanani ni gute byagenze. Ngo Imana iravuga ngo ibiza abakobwa ba Selofehadi bavuze ni ukuri. Tuzamureka bo. Haleluya. Izo bavuze ni ukuri. Aramubwira ngo kuva ubu nyine abakobwa bazoza bahabwa umugabane wabo. Niba batavukanye n'umuhungu aba bakuva none. N'abakobwa mwe mwebwe baza baheza amatongo abiwanyu muzomenye ko byavuye ku bakobwa ba Selofehadi. Nimugaramwije muzobashimira. Iyo dose niyo bayubutse kwanza ko ba Selofehadi nibazanye yayo baherekezo. Ko murazuva yego Imana yaravuze ngo kuva ubu nyine abakobwa bazaza baha amen. Abakobwa batanu bahuje umutima n'inama baravuga ngo aka karimbi twashingiwe turakanze. Twanze sambu Imana iravuga ngo ibyo abakobwa ba Selofehadi bavuze ni ukuri. Naje ndasemeye cyangwa muheza umugabane wabo. Semeni amen. Bavandimwe muri gezo desamba kwagukirwa n'umugabane wawe. Akarimbi k'umwanzi tugomba kubashingura kino gitondo. Semeni amen. Tugomba kwagukirwa, tugomba guhabwa umugabane wacu. Satani cyangwa abantu badakishwe biwanyu igisekuruza kigukurikirana. Iragatsindwa n'Imana. Mama Pasiteri Revera wacu Eric yadushingiye intahe kubera yivuze kumugaragara nanjye kwivuga kumugaragara. Umukobwa wabo hariya ibuyengero sinzi ingene ngo papa we yaravuze ngo uzoguma muhira uzogumaho. Wa mukobwa arakura imyaka 20-25 imyaka yo kurongorwa irarenga 30-40. Ayo makuru ndayuze. Uyu mudamu arayazi kuko niko uwo ibuyengero hariya ko nzabona. Urumva amakuru wa mukobwa aragenda amenya amakuru yamuvuzweho. Arahaguruka arakengera aravuga ngo ibi bintu bavuze sibyo nzorongorwa sinzosaze iwacu. Ibi bintu ni akano karimbi ndakaze cyarongowe mada tari mu Budage. Timugire ngo ari hano mukanyo cyangwa mu gisyo tari mu gisyo ari mu Budage. Ukugaba ugira ngo yarongowe none ngo yarongowe mu gisyo hariya cyangwa mukajisha. Tari hano mukanyosha ari mu Budage ni ari n'umugabo we. Haleluya. Ariho abantu bamenya amayeri kera banza akarimbi bashingiwe bakakanga bakavuga ngo ndanze kwagukirwa n'umugabane wanje. Haleluya. Bakuzagera ngo mukayorodani mu izina rya Yesu. Mukayorodani. Haleluya. Mu izina rya Yesu mwana.